MCA wa ward ya Nkwene Martin Makasi noritia Karibantere uko mwakanya atwentaira ya gukiria Nkubu na gutwika municipality. Makasi augite atongeria bakuma guntu kone takaba guchindana na aria augite baria bakuregana na Nkubu gutwika municipality kaba batikumenya mawega jaria jakezania na untu bubu, akiuga ari tayari kubaikia timao na kinyama wanekenda bona mawega ja mutugikare ni agutwambiriria chio. Nyuma ya kwithira kuri na nkushano ciigirwa rwa municipality jwa Nkubu aria muthia na DMC wa wandi ya Nkwene Martin Kome Makasi na ugite wekiria kwenda ni atongeria bate gushindana no kureta municipality juju, akiuga uno nyongwe kurumia riko bamwe batongeria bakiunja ira rutere rwao. Ni twarite na gavana na twarikania twambe tukalende na antu betu na twaranirie na ngugia kwa ondi ya amantu ya batikudangita ande MCA twendele gitirite no twempete na antu bendure ni bejini sauti yao na etu makania nu watuteje kenda twitikanirio ora municipality tukeja yo tu makania ende tutikona kuda kuina competition ni kana kugeria kuchindana atino leta nganu mbiari municipality jura di municipality jura jane jura tutwinde municipality actually tejo atongeria tejo ngavana tejo senator tejo MP municipality jura batu akari ba Nkwene na kariba area yetu ya Nkubu ya Taita. Kingi kiri Makasi no ugite kuri na ikundi biere kimwe kenda municipality na kingi kirekana na juu ada ugite na nda akajukite garira kudiungia barabate kukwatana municipality taunini ya Timau na ya Mawa kenda bakamya gitumiga Nkubu kwetho municipality baraba kwenda akwe baraba ona batikwenda ndende imbe da nyabo batikwenda tubajukia tuita abo tubaikena ala Timau no municipality jurade no tutabadithia benchmarking tubaikinya mawa batabadithia benchmarking nikenda bomba kuringana na bala bange bakwenda tumba gusonga mbere turema kererereo tutumba gukuria antu bankubu turegete municipality ni rware rukwenda rutiuno rujania rware rumwe kenda tumba gusonga turema nontu kerere umandeje inge umandeje kira tukwenda kwa chief kutumba kwa chief kiri MC wa Koroto Ken Menge umite wandi na eji ya Nkwene mbuge ningwe nkarite ndina governor wetu na is an assurance yewe that utisainda guteke kwena siasa kuendelea that ithurano bibi kethura bi taunine ibyo bikauga municipality ora rukeja ibwana na ba municipality kambira ndo bwetu bukairwa governor biashara municipality imwanya mantu athoko imwanya twamba kurike kuthura tongeri bathoko na tauni yetu iyo tugacokandirwa rero municipality na tutongerie na tukithomithagia antu betu tutikuba ujira na muthiene Makasi na rombete atongeria Bankwene na Nkubu yonthe we wakanya ta MC wa watongere kiri mantu jege municipality kenda tutoje gakinyanira unimpe kanya ntongeria mantu ya municipality ni mutongeria na jaga atonyerwa bumbe kuwatania na atongere bale baendene community bala community thurite bumbe ukarana bonde kenda tumba gwitikaniria tusonga kuna eketha kurungu kwenda kuja atongeria ne ja tunjoin timune iyo yatongeria bae botu na town bondi tu na atongeria mbiriga yonde ateiterereo tuwatane tu na bachibu baleo tuwatane twari rwari rumwe tu turiona tutikwenda mantu ja kujanga kusindana nyanga bana wengwerewe mantu je twaja roko je twaja yatena solution kuma ome solution ya mantu je twaja ndene ya kuchwa municipality wetu solution ya mantu wire aja etio mako nyoga gakiririe tere tumwire nitwarite nwe atina thina na kagita muntu witake wa muta amuteji theraini amugwatanga njara amukuchangia na haraka tutamba kuthithia mantu je tuje ina usiaja tuthiria mataunine ya Nkubu gicigo mbunge kia Southiment ngiripotera toshe weru weekendi ere kwa reto ni Mutugi Kare.